Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in, amma ba'du. Sesami-sami kita muliakan para alim, para ulama, para masyayikh, wabil khusus Ajunan Semulja Kiai Haji Marzuki, Ajunan Semulja Kiai Abdul Mannan, Kiai Haji Dumairi Asyari, Kiai Tri Haruyono, Kiai Afifur Rahman, Kiai Rosyidi Salam, tersaja kiai-kiai selain, hafizahumullahu ta'ala wa ra'ahum wa matta'anallahu bituli hayatihim fi sihatin wa afiyah. Semulja Cukan Kepala Tisan Lakdaja Babak Khairuddin, Semulja Tuan Rumah Babak Syaiful Adnan. Oh, ternyata nak ulan ya kan? Semulja Babak Gufron Wahyudi. Sesemangken gak dinto membeda acara pengajian dalam rangka peringatan Maulid Nabi sareng tasyakuran putra. Kasabutuna. Malar muka tetian nak boto yang membanggakan bengeseponah, membanggakan kuru-kuruna. Aku nada ke agama bangsa benagara. Ajunan baba, ajunan epo, sateja hadirin hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, tebangki boleh dalam kesempatan yang berbeda. Ternyata tak geresa ambon bulan mandiwal. Lagi kan? Jumadil ula. Mangkan gulaban sambian, mangken banika amolot luar biasa. Karena peringatan mangken, peringatan Maulid Nabi sekaligus selamatan nak potoh. Mangkan pas sampai ngunceng kung muna. Nika kaulaban sambian para deretan tepak kamolotan luar biasa. Karena molot sebiasa dan molot. Mangken ngeper. Mandinawal. Wus. Alhamdulillah. Tapi tak ada masalah. Karena gulaban panjenengan niat nyokori nikmat Allah. Karena abak badan agak dintok yang asabab barokana Gusti Kanjeng Nabi. Para rabu sebadan gulamul yakin, annasu mafturuna ala hubbil auladi. Manusia gak dinto pasera bisaos panika pacet ecepta sarang Allah lebur ke anak. Kulaban sambian nika ecepta harus berada di garis fitrah. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Ngadepaki badan sambian dak ke agama yang condong kepada kebaikan. Sambian nika akan berada di garis fitrah di mana Allah menciptakan manusia kapribanika ada dasar garis fitrah. Sehingga manusia nalikana lahir epa fitrah soceh. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Manusia nika nalikani lahir akid beji kurwa kapi
soceh. Pada ban kertas sedek geri sesakale. Saya rasa agerisin. Epan benembun ben lingkungan. Intinya sahabat nikah. Orang nikah napajan lingkungan. Lingkungan terdahsyat adalah lingkungan keluarga. Dari saking dahsyat ke lingkungan. Bulembian nikah mon aga bayo Roma. Mon ponan akun andi pese. Sepedana Roma. Roma ukuran beluk kali 11. Pemewah ben sampean. Otaba selekor kali selekor. Ya kalurah. Selekor kali selekor. Pai pemewah ban sampean. Kan bakar bayi ngabi 2 M. Du musleh. Roma nang ngabi 3 M. Berarti 5 M. Jedinge 1 M. Yetin aja yang bentan yang tak beras deh yuk. 2 tenok wending jeding 6 M. Ketedungna si mentedungan 1 M bah kada apa ya. Ngarakun nyeding bah ngideng ngarang. Peralatan rumah tanggana ngalak ning selek-lek roh informa. Beningan lak kakar dulu. Wala sunika akhirnya kapi total ngabi selekor M. Diletin nada. Makin bian bak. Telah letu. Lagi kan? Bian sampai andi Roma sekian kapi. Sebada panika adalah merupakan lingkungan. Tapi semua kenika selekor M, 3 lekor M, 4 lekor M, bahkan 50 M, bakal ipakala ke lingkungan. Mangkan munaka bayi Roma, jaipon aljar, qobladar, tekku kedua tetanggana sebelum aga bayi Roma. Mon zambian magilaan di apa saya telah MM. Telah temu M mah. Tapi mon tetanggana sambian coba ngastet teh. Karena as-sahibu sahibun kanca panika naca itemu cak kanca naca jelas aba ampun abenta locer apa long benak kanak magi abenta bah tak tahu endunga ya endunga bucak lelambak tahu ngocak teh dunga lau ba endunga ya mimi aing kon mimi cucu tak tahu ngocak susu cucu cong mo cong endung cak gula mangkena polong ban kompoi langan tangtul mabitul kia eki kompoi gula ni kaum minang ngocak mami keng ninggiding na manyi leronorok manyi kia gula Masya Allah. Nikah berarti lingkungan luar biasa. Hingga makin nikah malam makin membiang. Lesoh badah, pelengen badah. Kengana pemak seger, kancana banyak. Bener? Monda kanjana senyok nyoroh kerasa boleh. Sepelengan bah dateng. Mon barlo mon bah kapuru. Curang sabarang. Acu segini sampai seraja. Buarai kecil dan buarai besar. Wah, cukeme, cu apa. Monteng aku limonono. Kebu. Jadi istilah aseng geliseng roh. Mangkana gulaban sambian alhamdulillah. Makin nikah gulaban sambian odik ning stong tisa, odik ning stong kampung. Sekak di mati saban kampung alhamdulillah islami. Manter terus saya. Manter terus apa? Bagus. Orang nikah mun terus saya terus bagus luar biasa. Pada bani Mekah royo. Orang Mekah nikah mak mun tetemu ban orang pasti golok salam. Assalamualaikum. Maka kita tak kenal. Assalamualaikum. Eki. Salepan. Ntar ke masjid. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Senikah.
Ikan tu jarang letak biasa kicit mengecit. Assalamualaikum. Si kan bila ke? Si kan bila ke? Bedi jawab. Kenapa? Karena terbiasa ngucap amit. Dan jalan mengucap amit. Kelenon. Bedi saya ngucap yuk. Kak, apa je kak? Dan orang lakon gue lagi SD lamba ngocain orang. Keng numpak sepeda ontel, atau adara. Bian je coba nom, ya. Laonan ngocak, bian je coba nom, ya. Eko aja nom bian je coba nom eko. Keng laonan. Anu rasa ada mesti kayak dinga. Nom apa lanyi? Bianjek coba nom, ya. Tengah sekolah dong. Ki. Bianjek celang apuk. Man bening jumbar ngojak lek. Bianjek celang lek, ya. Aja jawab bianjek celang lek, ya. Coba, mau ngangkui salam begitu indah nih salam doa kita yuk. Assalamualaikum, semoga keselamatan diparingake ke sampean. Pambian ngucap, Waalaikumsalam, pada terselamat tak? Si, gak. Ada selang siapa? Coba ambian mon ke Roma, guru masuk ke Roma, guru anak, guru paketan tuh. Bahwa temu masuk dur nyuludur. Keluar boleh. Ada apa pak? Muluk salam. Jawab bentak doa salam. Lenang rah. Balik dulu. Puh. Nikah warara bubi lagu leban sambian lebur ngunok salam. Keselamatan. Ya kelah kerua. Isolawatan guru. Dunyo ona. Umat Muhammad pasal lamatun. Ada dunia akhirat. Kan sih keperlu ketiga kan? Bada boleh lagi kurang setong, kurang besar. Tambahi boleh. Dunia ona untuk umat Muhammad. Bahagia. Dunia akhirat. Sallallahu ala sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam. Kong lakong nggak mangkenan nika cek foto na selamat bahagia nika. Makin nika musibah mon anu musibah pikiran engki tegi wae. Musibah fitnah engki tegi. Kujok fitnah berak temor do jelau. Teleles sosing idingaki ya. Rengkot binakot cek benyan. Nakok. Ki odi le tetin. Lagi kan? Engki makin ni kabunya. Napa boleh riburin berdelen tu. Kedua ki cek sound. Tes 2 1 2 yang saya ngah takut iset tele Lailatul Qadar. Purdu mbian aja bawa Lailatul Qadar. Sehingga bentar masalah ada kapi. Emot dak ke masalah nak moto segala ni kan apa main syokoren. Ni ka pangarep ning.
Orang ini kan sampai mungkin setero andi rumusan, setero andi nak foto si bagus. Kita ada rumus si pasti. Mai bangki ke? Bukti nak. Ben agen teh Menteri Pendidikan kurikulum pakun auba. Dan berarti posang loh. Bener. Coba mbian ingat lamba. Bada kurikulum sekolahan nyamana full day school. Ingat. Saare epa sekolah. Ana pejaan. Polana mole kerua bila ding sekolahan sekejap langsung mole. Napa? Seka oleh dari sekolahan langsung rosak depak kecompok. Padahal full day school nika Estona mengadopsi kurikulum pondok pesantren. Artinya roniro pondok pesantren. Makin benarnya mana rumah tahfidz. Beda? Kurua Estona mengadopsi pondok-pondok pesantren. Pah makin pondok saya salah akid. Tarenggeng papa anta kaya. Boleh bedang, ini yakin. Dimin enggak mian badanya menteri ini dimin riwerinnya. Lo cermet lah posang pah kurikulum merdeka. Senla merdeka apa caan lah, arola posang lah. Tetapi inti dan apa? Untuk mendapatkan rumus sepaten atau tiakina foto bagus sampai makin tahap pencarian. Pada ki agar-agar. Badan jaan teruandi nak foto bagus selebat atapa. Tambu sagale siapa sagang kui nak foto. Ben saben keterbit nai pasain. Bada tada. Mun bahandi anak ke beto. Hari lahir tak pada. Bada selahir setoh. Bada selahir Ahad. Belahir Senin. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ibah terus, Pak. Bener. Aleng-leng boleh. Bener. Bada selebat jaipon dari sedekah. Per orang sedekain. Banyak cerita ni kapon. Andi anak petok. Ni kapon gulaku. Sedekain petok. Tetimun kan 10.000 petong bola. Lo jawab kikir. Kun contoh re. Tetimun 1.000 berarti petong ibu. Benar deh sebenarnya. Makin sekoni sebenting rutin. Karena saya kabar rutin. Rutin dia mau tak tahu ke rutin istiqomah. Continue. Istiqomah ni ketegak lurus. Salah tegak bagi hari pikir na mandaman di bakun. Ala nambian gula taro noro kok kuna bentar ya. Jadi istiqamah yastaqimu istiqamatan. Kudu berarti tegak lurus. Tak bau baru aja. Sakon ni cokok. Ini kan lebih bagus ketimbang banyak tapi sia-sia. Paham? Amal sesekon ni kor continue lebih bagus timbang banyak tapi ini sekalian. Maka nembian salawat naria ban saban bakto bisa baca 11 kali bacanya baca. Jangan ngiding kabar mau baca 11 kali sampian bakal olia rezeki rutin pada ban rese. Rese arbes katakanlah 500.000 benar. Dan cocok. 500.000 cocok. Siapa amin berkali. Amin. Tapi jak manus lagi. San labada ongku 500.000 benar. Bakun korang mayu. Korang tak korang? Korang. Mbian jak saking badan ngelak daja. Pas curang telok ai semas kepi.
ngara amas ban ki soko ngara ngambuk Maria ro make ajalan cring cring salaning dina la cring-cringan paring dina cring ku kurunjak saking pada telok jurang ai semas kapi maka ring lak de jadi nyari jurang nomor 4 saya semas pas terus haki gini kan cek saking pada nomor 4 pada ai semas nyari se nomor 5 bila setro Maria mate bila le totop di dalam jurang puru lemare mon kita itu totop dalam jurang tak kira pakun ko korang padahal sabiasa roh mbian le entar ke setong hotel si argona larang terlebat semalam katakanlah 7 juta atau 10 juta kuntar tedung 10 juta bahkan bade sedekian ban kenikah bodoh semalam bade 10 juta enggak apa kuntar tedung ruah padahal jak saking tanya aki kena poduk jak make tas paving ngide. Ulah mun dateng pengajian malam ke supir ngocak launan. Sampai ngabas ke baba takon anak-anak gening lempet. Corong saborong. Ibu pinggir kajuan ngide. Dek ondak ngide. Tak usah 20 juta. Dak badan nah. Janji jago bada anu jago ngocak berbahagialah karena bahagia itu sederhana. Ngambian mangken bahagia tak bahagia padahal tujuh ilama beca kesap lah iya keng bak nuan norodayra anu cep kacep royo san la kacep nyeting kasihnya mapokang mun sebiasa ngeronyo bak ngeronyo tadi terus kemuntang tembus ke Burabuan Arab cuka merah aduh cocok badar keng todus si mancengan badar todus keng si mancengan Allah aja aja mari nih jadi bahas ben ke musle sekut ke muslimun berdengah kemi cokocoy itu ada keng lano nguncur bakun gitu nguncur bakun gitu kan Burabuan corak tedes ya ke kanan senika di mau nenek ibri aing mah ya tak biasa kok toron dina lebenya dia gue termasuk gula nih kan aja lenda ira apa juga mi cok celep makin nih kan kibai beri menolong ngakan menolong mulai dari Bangkalan ngakan menolong gula kila berpengalaman nih kan jadi apa saya kiri tuan rumah siapa padahal geng sengka sama sedih ngakir Bada selebat sedekah, bada selebat tangi. Lemana tangi. Bani main dom ke? Anama, awirid, adzikir, lemana. Apa saya baca? Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nikah ijazah dari guru kaula ke Zuhri Zaini. Bada seijazah dari Syekh Ismail penmarina solat sunat sebelum subuh sedua rakaat senilai lebih bagus ketimbang dunia ban esena guru mari asolat ka sebab biar macam ni ka Allahumma barik li fi dzurriyyati wa afihim wa la tadurrahum wa waffiqhum li ta'atika warzuqani birrahum lima kali mari lima pas solat. Bada ijazah boleh sorojak bu ambu ningi kebi bibir Rabbi habli minas salihin Rabbi habli minas salihin Rabbi habli minas salihin Rabbi habli minas salihin. Bada sesuruh maca bak lancang sambian tak kota apal kengi baca
Rabbi auzi'ani an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Bada sebab nikah. Bada bacaan-bacaan lain. Bada senyaman sambian bakun apal. Napa? Soropa banyak maca solawat. Karena orang seistiqomah lebur mau solawat. Jan banyak. Nikah bekal setong. Jamin teti orang se apek tekering sepona. Teti mon beda orang lebur mau solawat. Berarti gini ke orang ampun yang kep ngabdi kering sepona. Mak bisa ke? Karena orang se baca solawat. Elaporaki ban malaikat dak ke Nabi Muhammad. Se elaporaki benikun nyaman se baca solawat. Tapi juga nyaman reng sepona orang se baca solawat. Alhamdulillah. Maka sih beda makan ya. Maka bila gulaban sambian lebur ngabdi kereng sepo dua. Berarti beda jaminan. Napa? Napa to na bakal ngabdi ke kaulaban panjenengan ku laku nalikan abak sepo. Karena beda setong pernyataan birru abaakum tabirrakum abnaukum. Ngabdi ya bak nagapi papa aku setibin gapi dak kering sepona maka mula tibin gapi bagus kering sepona tahu sa soro nak foto na bakun bagus ketibin gapi. Alhamdulillah. Bunga nak bunga senang tak senang ambian mundi anak bagus kok laku bunga senang. Alhamdulillah pada ulah lambak ki meler gini meler sampai raja pada meler. Mbok gula bah moca sehingga ngas teteh petobuk ban meler ya jong waro kada ben mbok gula lambak waro jagung sebedetas durung guk laku 4 toron nabi kau ban. Napa artinya? Nak kana ba-abaan ni ka meler ka pak ben gambok lambak ki ngodana ki remaja na kengai gula ban sambian pakunan di anak ku laku. Mun andi anak sambian mun meler, andi anak sambian bah cengil, balai malana. Kita etole la ilang boleh, kita irasani la temu dateng. Sambian jak mululunya la aki nak botona, sambi pikir der melambak nalekan kering sepo. Anapa? Karena gak disah jeng bejengan. Berarti mun jeng bejengan tak kira loros, tak kira bilu kecuali bedekaju si menyebabkan jeng bejengan. Mun yang menyebabkan jeng bejengan menikah bilu maka jeng bejengan bilu. Inilah buktinya. Wah. Gula manceng ya, norok manceng dia. Ijak jeng bejengan. Berarti apa tu gula sambian dengan jeng bejengan? Cak monologi kirin sambil lalu introspeksi diri maka kalimat saya soroba tepak adalah abak geluh buru matepak keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara 'alaiha malaikatun غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Hei orang-orang si iman aja agak tibin kapi dah kaban tibin kapi ban keluarga nah aban tibi keluh buru keluarga aja agak saya ngajak sampai masuk neraka. Neraka jadi ya pada tukang jaga nah nyaman nah malaikat dah jadi keras tegas saya tak toman maksiat tak toman deraka ke Allah apa saya perintah langsung dilaksanakan tanpa reserve benda pernah lopot. Muni pakon nyabut nyaba mulolo saya cabut tak kira mereka nang penang tak kira mereka kacang tak kira mereka hong pohong. Pakunnya bamanono lain bandreng la deja. Sorong arek padi ban pereben e patompes. Ban gung jagung e patompes.
Jareng gun padi sesuruh area terus ke gunjak kung iba tompas. Pangoca, pangaingan ke zemil ko yo. Zemil ro, santri langker ning TikTok ro lah. Cakanjan na serong na pao na makain na kape. Ang ditanya lagi mah, hari siapa nyoror? Zemil tadi ko. Di ba zemil lah? Pas zemil na nang na. O mai serong na pao mil ko. Ara apa tadi ko? Aba taon le, ye duja ilmu ni beki, tak ada boleh kun pawon. Ya munzammil. Ulan beda kanjana kanca anyar ngaji anyar gendeng. Gendengan romel bi kaki mel, ki gendengan gak saking viralan gule gue. Baci kesempil. Ntar ke Jumatan Zamil magini-gini tanya kaki gini-gini mil ntar ke Jumat mil malaikat tak tu kena tadi kok mun kedua kita mati kini kan singgungan ke suatu waktu ini unak kena gini le tako mi mati masa satu wabah tak tako kerja nang tenang make adan beda adan Jumat pak kok rokokan tak mangkat dah Jumat datang sehingga jan zamil malaikat tak toka umur kadungi pada apa ipalo beriras darah tadak todus dak tako lembut Nabi Ibrahim nalikane cabut dah periksanin sarang Nabi Ibrahim kenapa panjenengan main tar kakek itu tapi kan padang mun gula manempian ka malaikat tak padang ada apa kerempek wassalam ada apa kerempek jawab matua dari ma periksanin anak apa ambian maka kantor sebut Nabi Ibrahim ajunan lada pak umur kak dito itu cabutnya apa nak salam ki ke Allah ki siap dah iya deh kule kan kekasih Allah kan Nabi Ibrahim kan kekasih Allah kan masa si kekasih begitu tega akan mencabut nyawa kekasihnya iya boleh malaikat kak dito pada salam dari Nabi Ibrahim iya kau nak tahu ya jawab kepada ke Ibrahim ya masa seorang kekasih tidak ingin segera bertemu dengan kekasihnya dan lagi ulang ni kadang-kadang Nabi Ibrahim mana Nabi Ibrahim ada bu tore tuli cabut mon gula manambian ada bakrempak langsung bangun mandeki malam ikamma masjid ampun tinggal omor secara tenang artinya tak buk-lupuk roh bekal ni ko puraki laku pukul 5 pagi sengeding wakun dumong kiridu mati jan apa iya jan arapa jan iba arapa ini mati Agak-lagian benih repuan antar kamu sholat. Siapa yang ngagi mayit? Pak repuan antar ke kuburan. Anu apa jadi tak ngalir? Pak kunjuk tojo kok rokokan. Cungo-cungo kasih ngalir roket. Mak jorak lemes kan? Lagi mereyai. Matuan sehat. Mak gak ada satu way kok. Jadi padahal tak noro aja. Jadi nyaman supporter. Salap. Kalian berak mari tawanil pun ke tuan rumah kuburan berak mari kirim nasi kengakan neru ternyata ke masjid pak untuk bagaimana sholat guru foto wani bejengaki di bangun nembian aku mentar gini ki binian ya ini ngakin mun se mati laki mbianja asok langsung ke perpaan pemandian ruang. Aduh, mak menyemak arah apa nyongok Demen nih kakek, santri najunan nih kakek. Nyongok kok kakek, nyongok apa nih yo? Aron lemati kape. Tegak lurus jak. Bayar deh yuk. Nyongok kok.
Nyong aing tak kok tado ya. Nyong awan nama aing tak kok tado. Nu jareng lagi an sebenarnya mah bini anak sok lang sok gua. Kurua mon bah padang aurat tabah da remem bian setusah. Tak padang ya pada sampera agak leged yo. Mon bini na ya tore. Jareng jad lole ngabas reng sebarang ro. Ngawan laki pada laki, bini pada bini. Anjane oh, tapi kok kurang percaya kok. Ntar ke masjid apa yuk? Jok rebo ni boleh jok malak. Tapi ban ngoncang yuk. Nah, dapat paan tak kaya ongko kan yuk. Dek remen. Amo soban reng awam, tak kira menang. Maka yocol na dalil, kiri sih kok col dalil. Oh lah. Orang orang pada saya ngocak, wah pemakai jadi tat maketat, wah. Ente. Semate lake, pakai asok langsok. Ntar ka pemandian, macam apa? Burda. Ya Rabbi bil Mustafa beliau makosidan. Ya Allah. Harus mati laki yuk. Duh tahu nih boleh cermet kok kering-kering. Ya. Gula tak larang biar macam burda. Kemon pasti mati laki tak kok pak duka. Hahaha. Menjadi benih menjadi. Apa benih apa? Laki benih laki. Ya Rabbi bil Mustafa. Anu jadi apa kata sana? Beliau makosi dan ya Allah ya Allah ikut. Bada tada. Thank you ke. Setuju aja nanaptir motor ketika itu. Apa yang ke? Ujak mon kiai kan tu sama ada bui kiri. Mon kau kan mau lihat ini buat maki kikir kakko. Aurat kak pada badan bian nyurni ring mendireng laki rodok rem. Lu baci kok karya deh. Ari yang mon bah tak lebaran, tak mada remah, arubah becah kan alam petul. Iya karena tompo patolan na yo. Sinara lekas ngerti cermet kok. Tikal bon lekas ngerti kajari pun tapi pasal kata ngerti nih kak. Kan ingki ke. Punten salah punten abdin kan. Mbian nga lalaki kani bini sa sok lang sok gayit mayit laki ko. Ampun he. Siya mo ni boleh. Wah, mapuro si kok ngiding. Siya tamon truk. Ngomong truk kapita kebuak re kok ikikir re. Sudah salah pon lah. Sudah pejan bener lah yuk. Allah. Lamun ni laku mendereng laki mandi songai rela to kuyo. Cermet kok lah. Bon bolami kengan orang, bolami ading banding lagi ya. Lah ngocak jan segala takut tak bersih deh ya. Cermet kok. Itu bahkan mun binian dagi kaki. An lagi an kan beri langkar guru dagi. Mun lagi an bagi ka lagi apa cek. Aduh lagi anda oning. Ujak kun mandi yo mata oning ayo. Mandi dah iya rumah. Kan guru berak kun sororet peret kantona tak kok berde sedak bersih kan sini kan. Napa mata tahu. Cetim tuh ya Allah. Ring dimeri. Ring serongkim ya. Itu tipon beda mayit laki, binian semandi di sana. Ya Allah. Dok remen le.
ayo kanon yo. Payah yo. Mau jadi benih, mau jadi mbak benih. Aduh tahu. Yalah bacaan. Kok tak tahu. Aduh dah rumah jadi ya. Dah nikah. Nikah kan perkumpulan nih kak beniring kantong dulu kak. Beri sorongki beri man kaman nih kak. Jadi kulit tak langkong aurat tetap harus tertutup. Kecuali baca rembian ada regek lagi sekali. Jangan siapa dah regek lagi. Coba ngeremet wah. Tuh roh, lagi tak uning ya. Tahu berapa jangan buat layu? Tok hui dia kepulung tedung mun parlo. Males soko. Allah ja menembun zemil. Para rabu sebutan kula mun jakin. Sudah. Teti jongok ngara anu tak bersih ya. Laki saya pandi. Tak mun binin. Siapa bini? Aduh, apa jangan? Dak remah. Aduh, lagi kikir kapi. Iya lah yo, ya. Sekelangkong. Jadi mian sa pidato ke gula, ya. Dak remah jabun Imam Syafi'i. Jadaltu aliman galabtuhu wa jadaltu jahilan galabani. Kok mau nak debat bandeng alem menang monono, kok mau nak debat bandeng futu kalah monono kok. Ya man, sekarang kong. Kok tak bentar ya boleh pakun kalah. Lebar berapa menit lah ya? Hah? 40 berapa? Hah? 42. Ambon neng. Boleh tak anda man? Para rabu sebutan gula mau yakin dari panika saja. Sepona apa seekalaku ban para ulama maka nikah tetila lampan bagus separlo etero kau leban panjenengan. Oke? Karena terus terang al-fadlu lil mubtadi wa in ahsanal muqtadi. Keutamaan tetap dimiliki oleh generasi sepo-sepo make can panteng mata acara aliman sedenguda. Tak bisa pakun sesepo. Jadi saya lambak jadikan. Berdesi anyar lakonin korsak sampai gerosak ke saya lambak. Artinya terus terang nggak makin nih kak. Perang itu sudah bukan perang pakai senjata, tapi perang pakai media. Perang nganggu YouTube, perang nganggu sosmed, sosial media atau media sosial. Tapi pengajian selangsung talaki bertemu langsung dengan kiainya. Buruk langsung ben kiainya. Terus ngertiin ke kitab, cek buang gak. Magilah perang lewat media. Kak disa sebarokah. Tikal magi orang-orang bahngocak. Organisasi ini lebih melangkah lebih maju daripada organisasi itu. Karena itu bakun kona. Beda saya nikah mungkin. Gula nyongok ning yut ning TikTok. Kita nih kan didiskreditkan. Kita nih kayak cobakin. Kita yang mundur bukan maju. Sedangkan organisasi lain itu selangkah lebih maju. Tapi gula ban sambian tidak bisa. Prinsip untuk pesantren mulai lamban-lamba ampon andi prinsip al-muhafadzah alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah adalah ngaraksa memelihara lelampan-lelampan atau apa yang dilakukan oleh orang-orang dimin sepo-sepo kak di saya tekua manhaj salaf kak di saya tekua tak buang sampai kapanpun tapi tidak antipati terhadap perubahan. Tidak antipati terhadap perkembangan zaman. Tapi minabi perkembangan gak dinto perubahan akan merusak kesebab lembah. Tak lakon nah. Ini prinsip pesantren. Kengmon nikah justru mendukung terhadap selamba. Bahkan gak dito sajan orang jen kenceng ke selamba. Tak lakon nah. Kengmon merosak tak lakon nah. Karena terus terang. Mangken gak dintoh minabi ikir peker katan guliban panjenengan kentoh bila ampon letero nyaman nah sekocak pembaharuan akhirnya banyak benikun pembaharuan kebablasan betul kebablasan mungkin murid kepada guru sudah tidak ada tata keramanya
Guru manglo bi murid elaban bahkan itokol. Bener. Sanpone tokol guruna ternyata ibela benring tuana. Mun beda murid terek mun beda murid para tabu, mun beda murid kat itu ternyata ekening sanksi ban guruna pas dianggap tanan nih kak. Anjan ring tuana berlebihan padahal segojak berlebihan kun cuma didasarkan terhadap pengakuan anaknya. Eki. Wah, lakon na gulan eh. Kelagi bada cepok. Banyak biare aja roka. Eki. Karena aroma sajaan itu kol pengurus. Biare mah. Gula berbanda ada. Anak gula sih ngadepi. Apa? Dan anak gula. Gitu orang mah. Ni kasi melin urusan nak foto ni kan urusan santri seperti kan tu tanggung jawab gula benambah. Kita remeh itu ada pun apa saya kesokan ini. Ternyata setelah diteliti nak kan bangunja siapa sih mokol? Bangunja tak tahu. Ternyata agak ento yang abai. Nah, ini gimana namu? Banyak kan nih kan? Bukan hanya 1-2 gula. Bahkan boleh saya mau melaporkan ke polisi, ke pibad. Padahal abak ni kalau tak tahu. Sampai turun tibi, boleh santre sakit, mangkat tibi ke masake. Enggak beri boleh santri bini ke pasokan. Anteng agak dalam. Mangkat tibi gula ban bini. Ban keluarga gula berangkat tibi sambil mobil ban gula ke masake. Ring tuan tak tahu bentar. Nih, kaki lapor lagi ke polisi. Manggi ilam mbak ambian beda pengasuh lapor lagi ke polisi. Tak ada. Namun mungkin nih kan, cok sekejap lapor ke polisi, cok sekejap avisu mah. Nah, nih kan, ikan lebih ada. Skala nasional siri berin guru. Gara-gara nokol moreta, itu berapa? 1 juta. 1 juta. Ini kesenyaman dari rumah. Anan melar lebah toror sekali. Sanle toror kenapa? Dilematis. Jadi pas akhirat tidak terbentuk akhlak. Sanle tak terbentuk akhlak. Pah ngoca. Mun tuk dak sada jan melar. Repot kan? Repot kan? Berat kita. Ini kemangkian keberadaan. Bian meleoni. Mun lambak malarat seseneka. Jadi lambak ni kan rata-rata ring tua benimat dein lapor na potrana. Ini kan? Ada mun mangken madei laporan potra. Seneka. Tak madrasah, tak pesantren, mangken lebih sering tua nikah langsung alorok ke ustad. Ademo istilah. Polan lamo sebe demo. Marah Rabu sebutan gula mau jakit. Nah, marah. Mau saya taring lenang-nang kakapi. Ini berarti lebak beda saroma sana ro kebedaan mangken. Ingat nikah mangken. Tegi? Hengki. Wan. Mon ta ejagan. Cok lanakan. Gula ni keban malam aja ke tahajud. Bigula pen malam anak bigula beri absen kalau aja gaan. Gula singi mah. Siapa jang si aja ga. Bigula petahajud bersama. Nikah alhamdulillah. Makilah tulo isar. Kedua pada singi tak imadrasah pati lambun. Mun ngita ke madrasah bi pentenan. Bener singi tak jeding. Pas tak keluar sekali. Kenika sanpone beri sanksi pahamian pah ngocak ngis pengis padahal ningi Roma nama titi pejang tahajud pejang fardu rang saya tanya lagi ya betul mati titi tahajud pejang fardu rang saya tanya lagi ya mari pejang banjong tak kira melarat
Bener. Anapa? Bisa bayi saya tanya todus, polan pada tak apa aja. Mula para liburan, lebih biasa, kurang seminggu, pah ngocak bini nah mbon ke bapak. Ecas jadi ya, HP nak marin leda dengan nak kanak. SCN jadi paket tak kok tada. Mager. Di kamar, seminggu tak keluar sekali. Kun keluar ngakan, masuk boleh, masuk boleh. Balik, ada tanda lah. Paham buah. Mondai bambu, buru. Ada ya. Salan sera. Reng tahu apa ni anak. Nah, ini kabar Arab. Tikal meletau. Mbian kekebadaan semakin meletak nang tenang. Padahal gulaban sampian turun di anak si bagus, tapi inilah yang terjadi. Coreng laci aja guna kadang gik beda sejebol, apa boleh saya jaga sekali. Iki demikian yang bisa saya sampaikan. Menar muka raja manfaat, menar muka raja barokah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.